US President Donald Trump chun US chun Venezuela ro ren tha himtok a thei ma chu dikle fim khur takin Venezuela chu US hnuaiah a donani US in enkul ri donani tina soya hi US sipaiten Venezuela rama beipui atlak hnuah Venezuela ram shroitu Nicholas Maduro anman hnuah asoi ani Maduro le anupuite chu US a shroi annia niwo ka ri hlo thu boy siam sak anni Venezuela ram chunga beipui thlak na hi US in Maduro sarkar laka norna campaign anei hnuah ti chu ania Trump administration chuan President Maduro thilti awang hian US a chuan gang member le ri hlo a hluar hle ani tiin asoini Trump chuan mi sang tam takin anram Venezuela pemsana US a anron lu chana chuan Nicholas Maduro chu mo phurtua apua kumsang ni som pathum aṭanga anram economic harsatna le ti du da na wanga tlan sian nia chut Venezuela mi hi maktadu riat vela ya tam anni in asoi Trump chuan US a rui lo abik takin fentanyl le cocaine te nasataka tollu animek chu angai poimo berthu asoya trende aragua le cartel de los soles te chu foreign terrorist organization FTO anni thu asoya pol pani asoi zinga pakhat jok cartel de los phe hi chu Maduro nge in akai shruai ni in asoini analyze te chuan cartel de los soles si Venezuela kaltanga cocaine ramsang sanga thonchuana konga amo phurtu ber anni thu asoya eiruk ching official soina atana mantrin thumal ani thu ansoi country to angin tramchuan Maduro an man theina tura a omna sil thei tu hena alom man phalza chu alet ni zetin atipunga special force manga an man maluk khan Maduro luman chu asan to ji kan puan chu to kha Maduro ero chuan zam lo takin rui lo tol rupol shwaitu ani thu chu apha US chu rui lo dona konga ama anpu na chu changletin hethil hi ama pe thlak tumna mai ani thute Venezuela oil reserve zaw tak chu Donald Trump chuan US hnuaiah da atum wang mai ani thuin apu letani nikum January thla atram ni na amana changchi khan Maduro sarkar laka hian Trump hian norna na satak anei ngala apakhatna chuan Trump administration chuan Maduro man theina tur thu hriatir tu chu loman pek chu ale zetin atipung taphot kha ania September thla khan US sipaite chuan South America aṭanga US pantur ruilo phurnia an hriat longte chu an beitran ta chi ani heminu hian Caribbean le Pacifica hetiang long hi voisom thum chuang US Special Forces an beilea hemitum hian ruilo tol ruwa sumdong gang member za som lai chu an thatani Trump administration chuan ruilo zuarnia hriat nen international armed conflict Maduro chu ain nam hnoi ngei ti chu chiang takina soya chumai baka US chu ruilo manga run tuma apu bokani legal expert tam takte chuan strike hi dan anga sipai target dodal na anilo ni inan soya US in attack anei masakber September ni khan abik takin nga event a hlo hlea voikat mai ni lovin anuloka avoi ni nan an chunon lea avoi ni na hian gang member tlan chuakta atam jok te chu an kap hlum zui le ani International Criminal Court Chief Prosecutor Louis Pakhatchuan BBC nena US sipai campaign chu atlang puin remna hunlaya civil mi te bei tumna roman na fel fight taksiama bei pui thlak na category a ti asoi
chumi Chhan atan chuan White House chuan US chu cartel ten tuipui kam aṭanga ruihlo an ron tollu na hmun chu ani chung mi te chu American mi te nung ti chetu an nia an laka chuan kan ram veng him turin ral thum mangin indona chu dan angin ma kan la ani ti in a soi October thla khan Trump chuan Venezuela ram chunga CIA te chu aruk thei ang berin atir luta CIA hena chuan an rama ruihlo tam tak tollu tu Maduro le aging enkol te chu ti top turin thuneina le romhanna apeti asoi narcotic terrorist tia asoi te chu operation lo tak manga abei tur thu in alo vaulok dai to bok ani atiam lok angein strike masaber chu len chu anita masechip tiar takin hemitruma an sipai te che dan hi asoi lo thung ruihlo tol tu pol gang member te chuan ruihlo an thiar lai chu dok area abei thu chau asoi ri ani Maduro an man ma hian Trump hian Maduro hi US thian anilo ti in voi tam tak asoi to a he thu asoi rol hian Venezuela ram chunga oil tanker lut le chuak zong zong te chu total naval blockade a puan ani Maduro sarkar tan chuan oil hi ramdang aṭanga sumlak lu na ber ani USian Caribbean a sipai tam tak ada a until tumber chu USA ruihlo hlo tak fentanyl le cocaine na sataka Venezuela aṭanga an tollu ti top chu ani ruihlo tol rup nia an pu long te chu an bei baka he force abik taka an duan Venezuela aṭanga ruihlo ron tollu tu geng hotelaka operation lo thak tu te hian mun poimo tak an changa internarcotic expert te chuan Venezuela hi kovel puma ruihlo tol ruk na konga hian afihlim ni nan soi ve meka mundanga ruihlo siam chu ero chu transit country angin ache ani anti athenumram Colombia hi kovela cocaine siam turam lian bermani se atamzo ki chu Venezuela kaltlang nilovin kongdang mangin USA an tollut nia soi ani bok kumsang ni somni aṭangkhan US Drugs Enforcement Administration DEA report in atarlan danin USA cocaine thlengzing munli athena mun thum vel chu Pacific kaltlanga hral chu ani rin ania zazela tlem te chu Caribbean lam aṭangin longmanga ron tollu ani atum khatna tan US in beipui athlakna satperna kha Caribbean ani line tunhai beipui thlakna chuan Pacific lama ruihlo phurlong ron lut te chu lodang turin Caribbean lama an tollu tani September thla khan Trump chuan US sipai roi tu te hena longin apur drugs tamber te hi a powder anga siam to dambe ka da khomani ti in a soya chungsinga atam jok chu fentanyl le ruihlo dang ani bok ti in alo soi to ani fentanyl hi synthetic drug ania heroin ain ale somnga zetin achak zawka US a overdose awanga thina thlen tu tamber ani ati December ni sompanga khan Trump chuan executive order aziaka fentanyl chu rammi te ti siatnaral thum lo tak ang ani ti na lo soi to a mithiam ten an soidana phe chuan fentanyl drug hi ruihlo aima in chemical ral thum lo tak anga ngai ani zok ma ani chuti ani chuan Venezuela president le aruk taka ageng enkolten hetiang khopa drugs lo US ram chunga an tollu thum hum mai hi ral thum ni lo ruihlo manga in run na dik tak chu ani chi reng ni fentanyl hi Mexico rama siam chu ani bera US a hian kotlang lam ramri ka tlangin tollu thin ani DEA in kumsang ni somni panga National Drug Trade Assessment anaya chuan Venezuela hi US a fentanyl tolruk lu chu anaram anga soi alo ni to ani
Nicholas Maduro hi left-wing president Hugo Chavez le United Socialist Party of Venezuela PSUV kay hruaina hnuaiah bilang sar tak ania. Bus driver luile union hruaitu ni bok Maduro hian hruaitu lar tak Chavez su athlaka kumsang ni som pathum atangkhan president anita ani. Chavez le Maduro ten thunaina an chanchung kumsomni paruk chung khan judiciary tamjok le electoral council te baka institution poimo tak tak te chu thunaina an pea kumsang ni somni pali khan Maduro hi president thlanna neya nena changtu apun ani zuita mase hemitum hian eptupol vote sirzat aṭanga an candidate Emundo Gonzalez an nasa takin nena chu achanthu soi ani bok he thu ero Maduro le atho puite chuan an thup tlatani tia soi a umbok. Gonzalez hian eptu hruai tu lianber Maria Corina Machado chu a candidate ain lan phalsak ani lo awangin balota athlakani. Maria Corina Machado hi October thlakhan Nobel Peace Prize hlan ania. Dictatorship lakatangin democracy le dikna chu tundin tumna konga nasataka abe ina awangani. Machado hian zin khapna dan chu abo chia thlatam tak chung abiruk hnuah December thlakhan Oslo awathi laturin akal ani. US hian sipai singkhat sanga le aircraft carrier sang guide missile le destroyer le amphibious assault ship te chu Caribbean atira. US flotilla zinga hian Covela aircraft carrier lianber US Gerald Ford po atil. December ni somkhan US sipaiten Venezuela tui pui kama oil tanker man tur chuan US helicopter te chu an thlok chuak ni na soya. US chuan tanker te hi Venezuela le Iran aṭanga oil phur chuana atana man ani thu asoi. Venezuela chun he thil hi international piracy thil ti ani thu asoi. Hemi hnu hian US chun Venezuela tuipui kama vek chuan tanker pahnih chu adang bet le ani. Zirtop nia beipui athlak hnuah khan tram chuan American chu adin na ngaya ading rengani ti thu asoi non lea. Maduro hian hunrei tak chung chu Trump administration chu US in Venezuela oil hausakna athunun theina na chetla pu alo tum toa. Venezuela tuipui kama oil tanker masaber US in man hnuah Trump thu soi chu tarlan ani. Reporter ten tanker le abung ro chung changa enge thleng don ti anzo na chu heng tanker kan man te hi se theilovin kan dari don ani ti in Trump chuan a chang. US official te chuan main Venezuela in Maduro sarkar lakama alak na chu anram reserve pon lama lu theina tur malak tumna ani tia apu na chu anol to ani. Venezuela hi Covela crude oil reserve nga ber ani thu ti chian ania. Oil sector aṭanga hlokna amu te hian sarkar budget chan ve aya tam atum hial ani. Mase a export na hian shrekna le Venezuela State Oil Company chunga investment le enkolna diklo o mawangin chungte chuan athon chona konga ngong lian tak tak anei mek ani. Hetia boina neu anei ta ka wang hian kumsang ni somni pathum kha chuan Venezuela hian khovel rampuma crude oil 0.8% chaw asiam chuak to a. US Energy Information Administration EIA chuan he thu hi chiang takin atar lang ani. Tundin hmuna chuan Venezuela hian crude oil chu kar khata barrel noi ko vel athon chuaka China in alei tam ber ani. كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين إن في Hetu kan bu se mek la hin Nigeria marlama silai king firfiak te chuan beipui an thlakna mi somthum chuang an thata mitam tak an lo rubo le mek bok mutu te soidan chuan poi khoi tu te hian motor mangin khuwa an ron luta demo khuwa kusuan daji market a po silai an pong ka siam ani ti thu chu an soi. Nigeria marlama Niger state a silai king te chuan khopakhat an daplea komi somthum vel an thata thenkhat an rubo le bok
helai mun hi boina achu na satber na bial ani le a khodang danga bendit helten beipui an thlak zinga hei hi anu hnung ber ani Niger State Police tupuang tu wazu abodun chuan pathian ni khan thu chu asiama he poi khoina thenga hin mi somthum chuang in na an chana mi then khat po ruk bo an ni bok ati abidun chuan zir top ni tlailam darli le achan vevel khan demo khuwa kusuwan daji marketa silai keng te hin mi puite chu an beichiama dor an halba ka ei turte an chu sakti an soi hetiang beina hi Africa rama mihring tamna ber Nigeria chuan atam hlea gengpol mi sual tam tak tual chung mi te chuan bendit tia an hriat te chuan hun hla tak tak ven himna le sarkar sipai post claim na chu tunchuma po an ron beile chat chat ani police te soidanin Kabe District National Park forest atangin henghil hote hi an ron chuaka hei hian forest reserve zau tak tak te chu ral thuam keng geng rual tlan dar ta te khan tomkhom na mun atan an hmang le ani ti chu ati chian thu an tar lang mutu te soidan chuan an ni ho chuan motor chu chak tak takin an ron khal luta an du lam hoi hoin silai te chu an hmet puak ti an soi me chele no pang te chu bendit fir fiak te chuan an thatin a then chu an mana he poi khoina thlen na hmuna hian security force mu tur an lova tuna hian ruang tam tak te chu fin fia mek an ni kan hriat tawngin Niger State Borgu local government area November thla khan tumkhat atan bendit hel hoten an poi khoina lian ber tia an chin sia tual chung mi te beina chu athlenga khami tum khan Catholic school atangin school nau pangtele an zirtir tu mi zathum chuang chu ruk bo an ni chung mi te ero chu US le Nigeria sipaiten air strike le operation sang an kalpui hnuah khan chu an ni Niger State hi tu hnai helhote tharum thona turna saber state an nia security force te chuan beipui thlak mek ni ma se tharum thona hi thunun tumin an beina sa hle tuna hi Nigeria sipai te chuan neena chang mek ma se hemhuna tharum thona le tual thana na satak lo thleng le ta hi thunun tumin an bei angai le ta ani